Abatura abantu bagira ngo kudekera kwitaka kukatandika umwaka 2023 amaju gabo gashenyuka nkunka government tekarugayo gangwe bamanyisa abantu eco kuretera itaka ryabo ryatobera. Haje umushitsi guraza gusatura hano hose mbese muri aka gace kurasatura guhera hano iwanje inzira agenda guja kwa muturanyi wanje David Bugingo naho gurahasatura na Matayo gurahasatura. Francis Tabarnagira ngo injingi zikagumana zishenyuka kandi n'izindi zine buhamezo. Ubu nibwo butaka tufite kuko twisanga turi hano ubutaka n'ubwa basogokuru n'abasogokuruza. Ubundi twagendaga turaguriraho kandi ubutaka bwacu bwari bunini, ni bunini rero kuko bunariho. Nagira ngo bakugubaka heruka kwijo mwanya wo gunaza drone kunka kwihobo tubakagarukaga ngo nango bamanyise cyo kutuma itaka ryabo ryatobera. Ahubwo nanje nandi gutekereza kongera kubaka hanga niba government iranyemerera nkubaka niba sizansharira gani magezi nkaba na bamba babona umuntu yakubaka simbizi. Abaturano bagira ngo kikaba cyabiro mu makagwaro ko murwe na Shanju bafuruka barugano mu cyareki bita abantu bakika bagaruka zara hepfo byamanje gusaduka inzira saduka no hasi nguko umuntu ajaga mu no hasi y'inzu naho harasaduka. Aba ubwati bino kutina kwa mane aho kudikira kwitaka bamwe bakaza bari kwiha ubuhanga bakavuga bati ngaha usanze gara amabuye uko gabirindutse baravugaga ngo ngahandu ngo hariho ibicukurwa ngo za gorodi nanga za oyiro ngo usangaga iyo wabyubatse hejuru ngo birakuraga ngo byamara gukura ngo ugasanga biri kubirindura iki gamaze nguko agacu gana birindutse ndagikingo cyabigwiriye. Mbese bavuze ngo wenda kutujana bakatwereka aho barenda kutujana ukundi uko hameze kandi bakatubya n'ikidushenguye aho twagenda mu bandi atari byo kuvuga ngo none ngo batujanye ng'injiji nguko kureba hangaha haguye nkagucya tukaba turi kurara ku bunkenge aba bene wacu wamazu gaguye gakaja hasi twe basi nuwe gari kujegera turacyagarimo. Daniel Ndekumwami or deputy RDC wa district ya Kisoro ahamezebi kandi yagira ngo abantu barkwika 200 nibo bakirwe kizgwerezeki bitung government yone kurana no kumanyikira kureta itaka ryadikira barenga 200 muri Taba Hill village iri muri Nyakinama sub county ababaye affected nanga abagize ingorane iri kuva mu kusaduka kwitaka kurakisi zaje zija mu mirima yabo iyo bubatse amazu ugatangira kureba itaka riri kuzaririnjira hasi n'ibindi bintu mbega iba disaster mu bantu bacu so bagira ibibazo byinshi cyane bari gutinya niyo tugiye gukora iki niki ariko nshaka kubabwira ngo team ya disaster and preparedness ya hano muri Kisoro yasinditse abantu bayo kujya baje kuasesinga kureba abantu bari affected nanga kureba ibintu byo bifuza kugira ngo barebe uko government yacu yakora iki uko yabayamba. Ogu ahawira abantu kufuruka bakaruga umwanya ogu bakaronda hando kutura gasha kwa keta tuzarirwe.